Жылы 2012, объем 1.5, расход 7.8, коробка автомеханик. Басы 200 000 сом. Ура достор! Adnexpet'ten жаңы жылдық жаңы акциялар. Лотереялық билеттерді алып машина, телефон, iPad ұтып алыңыздар. Сізде 100% бонус күтуде. Описаниеда ссылка арқылы өтіп өз ұтышқа ие болыңыз. Nexia шыққан жылы 2006, объем 1.5, расход 7.8, коробка механик. Басы 150 000 сом. Nexia шыққан жылы 2007, объем 1.6, расход 7.8, басы 150 000 сом. Nexia шыққан жылы 2005, объем 1.5, газ, бензин, расход 8.9, коробка механик. Басы 130 000 сом. Nexia шыққан жылы 1997, объем 1.5, расход 7.8, коробка механик. Басы 80 000 сом. Nexia шыққан жылы 2008, объем 1.5, расход 7.8, басы 145 000 сом. Kaçıncı yazın maşını? 140. Neçinci yıl? 25. Nexia шыққан жылы 2005, объем 1.5, расход 7.8 литр, коробка механик. Басы 140 000 сом. Nexia шыққан жылы 2003, объем 1.6, расход 7.8, коробка механик. Басы 120 000 сом. Nexia шыққан жылы 2010, объем 1.5, расход 7.8, коробка механик. Басы 150 000 сом. Nexia шыққан жылы 2007, объем 1.5, расход 7.8 литр, басы 150 000 сом,
коробка автомат. Nexia чыккан жылы 2013, объем 1.5, расход 7-8 литр. Коробка механик. Басы 190 000 сом. Nexia чыккан жылы 2012, объем 1.5, басы 200 000 сом. Nexia чыккан жылы 2006, объем 1.6, расход 7-8 литр. Коробка механик. Басы 130 000 сом. Тонус мотор. Машина идеальна. Резервный расход масла там дальше. Nexia чыккан жылы 2007, объем 1.6, расход 7-8 литр. Коробка механик. Басы 180 000 сом. Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.6, газ, бензин. Басы 180 000 сом. Nexia чыккан жылы 2011, объем 1.5, расход 6-7, коробка механик. Басы 130 000 сом.